Salibonani izihlobo ezithandekayo, sisamukelana kusifundo esitsha salona leli viki. Sibonga uThixo osivikileyo ekudeni beviki ledlule. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo, ngizanxusa abangani bami labo balibingelele. Salibonani izihlobo ezithandekayo, siyabonga uThixo amathuba amahle okubana singene esifundweni okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani lonke bathandekayo indawana ngendawo. Mina engikhulumayo nguMrs Siboneni Mhlanga. Salibonani babukeli labalaleli, siyabonga ukuhlangana esifundweni okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Sizathatha leli thuba sivule ngomthandazo. Baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ukubana umoya oyingcwele sekhona phakathi kwethu ukubana asithungamele nxa sifunda lesi sifundo. Sicela ukuthi konke siza kufunda kusincedise ukuze izimilo zethu ziguquke sifanele umbuso wakho zamasinyane. ngoJesu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga kakhulu Gatsheni for umthandazo nalowo. Mlimangana angaba lathi izihlobo zami. Asithatheni ke izipele zethu study sonke. Namhlanje sikulesson 12 lapho esikhuluma khona ngesihloko esithi uThixo uthembekile. Isihlobo zami, uThixo uthembekile yini? Indaba leyo ukuthembeka kukaThixo empilweni zethu. Nkambo bani sike saba lazo ezingasivezela ukuthi uthembakele. Uyazi isizukulwane esesiphila kiso yisizukulwane esingasamethembiyo uThixo. Esithi nxa simkhangele sibona ngani lezethembiso zakhe ziyaphuza njalo azigcwaliseki. Empilweni yethu size siyelala kungagcwalisekanga. Lesethembiso sokuza kwakhe. Baze babe khona abaningi uPetru ukhuluma ngayo ukuthi bahleke usulu. Uthi wathi uyeza lakadesu lokho engakabuyi. Uthembakele yini uThixo sihlobo zakhe? Mina ngiyakukholwa futhi ngakubona ngamehlo. Isikhathi sempi sikazibuse ukhulu wabuthanisa abantu bakhe bonke lathi abazukulu. Okay. Wathena sesikhathini sempi echecha kusahanjwa. Kodwa mina ngizabe mphuma ngisiyakhuleka endaweni yami. Izaziyephela impi lo mnikele siyafaka khona kodwa ngiyala. Wakhule kwathi uNkulunkulu osezulu othambekele wena, ngicela ukuthi impi ziyephela. Kungabi lo mntwana kumbe umzulu ozakufa. Ngicela ukuyeqala usukungcwaba impi siphelile. Babefika amasotsha kufike abaphikisana namasotsha amagorilla befikela kokhulu khonapho bedingana kodwa akula lo yedwa wafayo. Yazi yaphela impi. Sisiza ukuthi kozibani kufubani. Iphela impi wabuthanisa futhi sonke kwathi asibongela ukuthi uthembekile sesiqedile sonke siphila. Umlimi uthembekile singamkhona. Umlimi uthembakele. Yes. Kakhulu. Mina ngifisa ukuthi nginanzelela ukuthembeka kaNkulunkulu. Ezimhlobo nxa ngicabanga ngakho ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu ehambeni kwethu asize ukungakholwa kwethu. Njengoba umfundisi selethile mina isike saba le challenge lapha efarm laphana inkomo 7 zafa. Zadla okunye okuyisihlahlakazana ukuthi inkomo zingakudla zibe sezinatha amanzi ziyafa. Zabe zisidlile lokhuzeni yona leyo zafa 7. Alright. Yeah. And uyakwazi vele ukuthi umuntu onsundu isibaya sithini. Umhlanga kwaba kubi kakhulu. Kwaba kubi sibile emulini because inkomo sasikhangelela ukuthi zibe indlela yokubeka inzuzo yokuthi umntwana esesiya ku-tertiary azuze imali yokuthi afunde. Kodwa into yonke yakrambla to nothing. Konke kwaphela kwachabalala sikukhangele sazithisa inkomo. Uyazi sasikhuleka singakwazi ukuthi sithini, but sasiseme kuphela ukuthi uNkulunkulu siyakwazi ukuthi wena ukhona and ukuthi umumu uthina singeke sokuchasisa lokuthi kusasima njani lathi kasiyazi, but uNkulunkulu kuthe kwenzakala lesi sehlakalo 3 months down the line. Ngiyakhumbula vividly ukuthi kwakungabo September. uNkulunkulu ngoDecember wa demonstrate ukuthembeka kwakhe kithi. Umntwana wabezuza scholarship. Wazuza full scholarship 5 years and waphiwa bonke ama laptop even upkeep imali upkeep.
Can you imagine mhlobo mina ngesaba ngokuthembeka kaNkulunkulu ngazibuza ngathi even yona lezo nkomo bezingaba yimalini ukuthi bezingayibhadala isikolo se5 years isiphutshe. So uNkulunkulu is there to show ukuthi yena usinakekela okunganani. Futhi khona lokho kwamfundisa ukuthi kungaze ububi obusehlela bube sesiqongweni singanani but singala sithembile sikwazi ukuthi ikusasa iphethwe uNkulunkulu izinto zonke ziyabe under control. So nyambonga uNkulunkulu umntwana sesikolo angaze ngikhiphe isent. So uNkulunkulu uthembekile ilizwi lakho uyaligcina yikho engifundileyo ngoThixo. Ayanthathekisa ama testimony asekhulunyiwe. Lami nginanzelela ukuthembeka kaNkulunkulu empilweni yami ngikhumbula ngisesikolo 2018 to 2023. Lapho enganisebenza khona imali engangiyithola hayi iyayangisa lokhu ikhuluma. Kodwa nxa usuyiqathanisa le fees yesolusi usukubhadela imali yerent khipho kwechumi lemnikelo esalayo vele ungahamba layo usithi uyabhadala bathi ngiyabona lapha ngiyabona ngasakwananga. Kodwa ke ngibabaza amandla kaNkulunkulu othembekileyo ngoba angimanga. uNkulunkulu wayeletha abantu bakhe ababembhadalela. Ngaze ngaya graduate ababhadala baze babhadala le graduation fee. So uNkulunkulu uthembekile. Oh yes. Siyabonga sihlobo zami ukuthi sabelane. Zihlobo uNkulunkulu uthembakele. Ake sikhangele uJoshua. uJoshua uthini? Usekhulile uJoshua sekusiya ekuphetheni kwempilo yakhe. uJoshua ufa eseleminyaka engu110. Ngibona wayesekubo 109 110 khona lapho esiyafika uJoshua esithola khona amazwe atshoyo ikakhulu kuJoshua ngo23 lo24. Sizasukela ku21 lapho esiyakukhangela lamazwi 21 verse 45. Verse 45. Asikho lesisodwa sazo zonke izithembiso ezinhle zikaJehova endlini kaIsrayeli esehlulekayo zonke zagcwaliseka. Yindinyana yethu yokwaziwa ngekhanda. uJoshua uthi esekhuluma labo sebengenile eKhenani sebeyabile umhlaba bonke sebehlalisekile sokulokuthula uyabakhumbuza ukuthi kuzo zonke izinto uJehova azitshoyo akula ongagcwalisekanga. Sizwani ngendinyana leyo kwaziwa ngekhanda sihloza. Utshilo wathena wayesekhulile uJoshua. Right. Ukhangela usapha lutshiyayo lo ukuthi nxa ngingalala. Right. Funa balibale ukuthi uNkulunkulu basuse ngabokhokho babephuma eGibhite waba labo enkangala nampa sebengenile kulizwe lathenjiswayo. Usebakhumbuza ukuthi lina lingakhohle ukuthi lilembali kusukela kubokhokho benu bahambe njani lokuthi uNkulunkulu wenzeni. Soqala nxa selihlezi lapha selithole yonke into laba lenzuzo lahlaliseka lingakhohle ukulandela lokuthemba uNkulunkulu ngoba uthembekile. Lingagcwalisa ilizwi lakhe lilandela kutshoyo liza kuba lokuphumelela ekuhlaleni kwenu lasekungikhonzeni. So lapha ukukhumbuza ukuthi bangamonyuke ukukholweni uNkulunkulu bangafulathela uNkulunkulu lanxa bengabona izizwe ezilezinye izinto ezingathokoza kanganani bali bekuNkulunkulu othembekileyo baza kubusisela. Akhumbule lapha basuse khona uthembakele uJehova ngithi be ya imigajeni uyisuse ku43 siyefika ku45 mhlobo bese sixoxa lapha uyisuke sele ku verse 43 khona pha. Verse 43. Sikhanyela umpikitshe sokuconjelwayo kaMlimo uthi ngonjani. Yes. Ngakho uJehova wanika uIsrayeli wonke umhlaba ayefunge ukunika okhokho bakhe. Bawuthatha basebesakha khonapho. uJehova wabapha ukuphumula kunhlangothi zonke njengokufunga ayekwenze kubokhokho babo. Akula sitha lesisodwa esenelisa ukumelana labo. uJehova wanikela zonke izitha zabo kubo. Asikho lesisodwa sazo zonke izithembiso ezinhle zikaJehova endlini kaIsrayeli esehlulekayo zonke zagcwaliseka. Nasi indaba mhlo utholani lapha usiconjela umpikitsha uNkulunkulu onjani lo? Right, uNkulunkulu engimzuza lapha maforo uNkulunkulu ogcina ilizwi lakhe oma ezithembisweni kunjani. Yazi ngize ngathanda kule text engiyithandaza kuNumbers 23 verse 19. Ithi uNkulunkulu asomuntu ukuthi angaqamba amanga ukuthi kasendodana yomuntu ukuthi angaphenduka
abe sesithi kachongo yini futhi kasoza kugcwalise yini. So uNkulunkulu esimthola lapha amaforum uNkulunkulu othanga khipha ilizwi emlonyeni aligcwalise. Alright. Right, mana engxelo kunza kubeka kuhle uzancedisa izancedisana. uNkulunkulu ngifikelwe ukuthi Isaiah 44 kule text ethi khona Isaiah 45 ethi uNkulunkulu uyayideclare uyayitsho uyasitsho isiphetho from ekuqaliseni. So akula lutho uNkulunkulu angehlule kulugcwalisa ngoba nguye ostia nguye odriver izehlakalo zisiya kulokho. So uNkulunkulu lo izolo uIsrael uJoshua ayibalisayo ithi uNkulunkulu uprovile ukuthi konke akukhulumayo ukugcwalisile. Khangela nini ukuthi isithembiso asinike sona for loba iminyaka ibengaka kodwa sesilapha ende sesamukelisile ilizwe lesithembiso. Mina ngifunda lokhu maforo uNkulunkulu akulandaba ukuthi ilizwi lakhe lithethe isikhathi esinganani. Uhlupho lomuntu ukuthi yena uNkulunkulu angakhuluma ilizwi yena ufaka isikhathi. But uNkulunkulu kachonga ukuthi nini uthe lokhu ngizalenzela. Khangela ivini isithembiso sokuza kaJesu ukuthi sathenjiswa kuAdam and esasha 4000 years abantu belindile abanye ngicabanga ukuthi bahle bachiya bathi akula 10. But Galatians 4 verse 4 ithi when the fullness of time had come isikhathi sesicwalisekile uJesu wazalwa. So ophethe isikhathi iclock uNkulunkulu olawula izehlakalo uNkulunkulu okumele sikunanzelele thina yikuthemba yikukholwa uNkulunkulu yena lo oyelawula izehlakalo ngesikhathi. Kunjalo katheni so indaba le ikakhulu yokuthembakala kwaNkulunkulu nxa sibala lama verse esizwana ikakhulu siqathanisa sisifike lapho esikhangela khona lanye impilo yethu yokukholwa yosindiso lwethu. Nginanzelela ukuthi ukukhulunywa lokho okukhulunywe lapho ukuthi zonke izinto zagcwaliseka akukho lokho kodwa kwasalayo kuveza ukuthi even la khathesi ngizaqala ngendaba yomthandazo. Siyakhuthaza ukuthi sihlale semthandazweni sicela lokho esifisa ukuthi uNkulunkulu asenzele khona simbonga. Kuthi ukuthi nxa siguqa phansi sikhuleka kasibe lengqondo leyi yokuthi lo sithembisileyo iBhayibheli lapha lithi akula lokhu kodwa akuthembisa uIsrael angakwenzanga. So kuthi ukuthi ungabona umthandazo wakho kungani kawuphendulwanga ukuthi uNkulunkulu kathembakalanga. Kuthi ukuthi misi simhlanga ukhulume okunye lapha wathi silohlupho lokufakela uNkulunkulu isikhathi. Ungenza ukuthi isikhathi kasikafiki. Kumbe uhlupho lukuwe wena umacela. Ubudlelwano lokho loNkulunkulu bu right yini? Okwesibili yindaba esikhangelele sonke la esenza sikholwe iyokuza kukaJesu. iBhayibheli lithi leli kasokhaya lethu ikhaya lisezulwini. Kuthi ukuthi nxa konke okunye lokho kwagcwaliseka leyo kuza kaJesu iqiniseka izagcwaliseka. Lokho sithi uthembekile. Ya kuze kwedlula kwafika yebo mfundiswa. Umuca oyiwo oyindikimba uthiwa ngesilungu all came to pass. Konke kwagcwaliseka. So all gachilo mayini ngokuncane ngokukhulu uNkulunkulu galanto ayilobile eBhayibhelini kithi kuIsrael wakomoya engasoze igcwaliseke. Kusukela kusungula kuGenesis usiyafika kuSambulo asibeni lokukholwa ukuthi selokhu izolo uIsrael oyendlalele impilo kaIsrael wakomoya owayizolo owenyama kugcwaliseke konke kwaze kwafika sengene eKhenani. Kathi kuza kunqabela kuyini ukuthi thina sihambe uhambo lweGibhithe lakomoya singene eKhenani lasezulwini. Asikukholweni akukhuluma uNkulunkulu balela abukeli sikwazi ukuthi uJesu kuza kwakhe wakhulunywa ezalwa wazalwa uzwa kwesibili kukhulunywa kuloko kukhulunywa uzabuya okwethu yikukholwa sibambelele kuzagcwaliseka. Lezi zihlobo zami yizigqili lezi kade ziseGibhithe ngithi zazithenjisiwe vele 400 years before uNkulunkulu lantu wathembisa uAbraham bathi wena bazaya eGibhithe bazaphenduka bayezweni elinye. Yikho kukhulunywa nguJoshua kahle ukuthi konke akuthembisayo kwase kugcwaliseka lokho umfundisi esechilo. Zihlobo zami asimthembeni uJehova. Sikhangelele uKorinte wesi wakuqala ngo18 verse 20 uvula mhloko. Bengifuna ukukhuluma ngendaba esiyifunde kuverse 43 siya ku45
Yes. ithi uNkulunkulu wabapha ilizwe and ilizwe lonke futhi wabalwela izimpi zonke. So sizwisisa umfundisi ukhulume ngendaba yenkambo yethu yokukholwa. Kunjani? Kusifundisa mina isifunde ngisitholayo ukuthi ekuwamukelisweni isithembiso seKhanani kwakungela lutho uIsrael azenzela khona. Into yonke yayemi emahlombe kaNkulunkulu. Kusitsho ukuthi thina ekusindisweni kwethu akula lutho esingazenzela lona. Right. Ephesians 2 verse 8 lo 9 laphana uthe sisindiswa ngomusa. uNkulunkulu nguye othathe iinitiative yokuya sizuza ekufena sibuyise. So kasivume nini accomplish lokho afuna ukukufeza ngezimpilo zethu ngokumamukela. Musa akula lutho lwenzayo wena. Israel wawuyangena wena. Anti izigqili lezi. Selinikezwe umhla. Ungakhangela izizwe lezi anti bazethuka. Umhlondeza zathi akumanga kuwe. Sinjengentethe. uNkulunkulu wathi nizakulinikeza kwakuyisipho. Uthini uKorinte wesibili mu1 verse 18 usiya ku20. Kodwa ngeqiniso njengoba uNkulunkulu ethembekile ilizwi lethu kini ngalisi yebo lokuthi hatshi ngoba indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu eyachunyayelwa kini yimi loSila kanye loTimothy yayingasuye uyebo lo hatshi kodwa kuyo kokuphela kwakunguyebo ngoba lanxa zizinengi kangakanani izithembiso uNkulunkulu azenzileyo zinguyebo kuKristu. Ngakho ngaye uAmen uchiwo yithi sidumisa uNkulunkulu. Alright. Amavesi la singaqathanisa lo Korinte kwakuqala ngo10 verse ngo13 akhuluma kona ukuthi akula silingo esibuya yithi singaphezulu kwamandla ethu okunqoba. Ngifuna isitulo kufanele sikuthola kula mavesi ikakhulu nxa sikhangela indaba yokwethembeka kaNkulunkulu. Kusisiza njani ukuthi simethembe kusasa? Ukwazi uNkulunkulu ngobudlelwano obubambekayo kuyasiza ababukela alaleli ngoba uthina ukuthi ixoka kula hatshi kulo yebo. Nxa ekhulumile ukuthi ngizakwenza lokho khona kwakhulumile sokuhloko yenzakala ngoba vele nguyebo kuye. Angathi ungayekela uzathola lokho kuyayenzakala futhi ngoba vele nguyebo. So esikufunda lapha ukuthi umlimo lokuthembeka okubambekayo ukwedlula kwethu. Right. Omunye kwakhuluma wathi abanye bayathenjiswa emtshadweni la sehlonzwa ukufa bephuma khona uzotha sebesiyadinga incwadi yokwehlukana ngenxa ukuthi umuntu kana sithembiso esibambekayo uyathembisa umntwana ungapasa ngizakuthengela ifoni awuyithengi kodwa umthembisile kanti kuNkulunkulu okulotshwe phansi nguNkulunkulu kunguyebo ngoba kuyikugcwalisa lokho akuchilwe kule verse enye lapha uPaul akhuluma kuTimothy wesibili ngo2 verse 11 kusiya ku13 uthena nxa singehluleka thina yena walethembekile ngenxa ukuthi yena kangekaphikise akukhulumileyo uNkulunkulu kalagama eliphuma yaliphikise akulobileyo isimilo sakhe ngoba kunguye uNkulunkulu ongcwele engikufundayo balalo babukele ukuthi asamukeleni uNkulunkulu ukuthi konke okulotshwe nguThixo la kukhulumileyo kithi sikwamukele kuyagcwaliseka kunjani. So esinye sezimilo sikaNkulunkulu vele yikwethembeka. Ngeke wasusa ukwethembeka. Akuvumi. Angithi vele. Siyabonga mina ngifuna ukukhomenta ngo1 Corinthians 10:13. Ungafunda ivesi liyana ithi akula silingo esike salethwa kithi esingeke sisenelise ukusiba usenge. Okwenza abantu umlimo bangamdawuthe kumbe bamthandabuze. Yes. Kumbe bamthiye mhlobo ukuthi inhlupho mhlobo inhlupho zingakuhlasela kahle ugule ugulelwe ufelwe kwesinye isikhathi kuyafike ezingeni lokuthi uthi lapha ngedluli la nxa uNkulunkulu ekhona futhi elalezi izithembiso azenzileyo kungapho ukuthembeka kwakhe abantu abaningi sebechile. Mina ngiyakhumbula mhlobo ngake nganika itestimony lapha eyokuthi ngake ngagulelwa ngumntwana. Uyakwazi ukuthi uyafika ukuthi uzibuza ukuthi hayi uNkulunkulu kanaki yini. Njalo imthandazo le ngiyikhuleka anti uthe ngizalizwa. Wasesithi ngalidlula phakathi kwemlilo ngiza kuba lani. Hayi uzibuza ukuthi uNkulunkulu kanaki yini sitha kangaka. And ukukhuleka izinto zibe zimbi ngamandla. Ukukhuleke zibe zimbi ngamandla. Sifundani. uNkulunkulu uthi lapha kakula silingo
esingaphezulu kwamandla omuntu azavuma ukuthi siyehliselwe kuye. uNkulunkulu uthi engayithandayo ivesi lengayifundelwa ngomunye uelder wami wabuye ekuseni ezombona umntwana egula ngabamba second part uthi with the temptation there is a way out ngesikhiwa ithi lapho uNkulunkulu evuma ukuthi ngingene kulingweni vele kubuya kuyipackage ile way out kule ntuba yokuphunyuka so mina okumele ngikwenze ukuthi nxa ngilingwa ngoba ntandingwa uNkulunkulu ngilingwa ngusathane ngilinyazwa ngusathane ngezilingo kodwa uNkulunkulu ungabona evuma ukuthi lokhu kuze kimi kuyindlela yokuthi alungisise mina kuyindlela ngoba uNkulunkulu udinga ukuthi asi-purify so engifisa ukuthi sikuzwe njengababukeli labalaleli ukuthi uNkulunkulu whether usemumweni onjani uNkulunkulu uthembekile akudinga kithi kweyama kuye kungakhathalekile ukuthi umumo wezinto empilweni unjani and uNkulunkulu for sure uzangenela. Ngifisa ukuthi ngicizelele khona phana ukuthi vele isilingo masibuya uNkulunkulu usifake esikalini wasebona ukuthi ukunikila amandla ayeneleyo okunqoba so singathandabuza ubukhona bukaNkulunkulu ngoba uvele waqala waweya singakabuyi ukuthi umntanami uzasenelisa indlesi xa kuyukuthi ugatsheni ngeke asithwale uNkulunkulu kasoza avume then izithembiso nguyebo nginanzela isithembiso esikhulu uNkulunkulu asenzela sona ukuthembisa uJesu Genesis chapter 3 verse 15 uzasinqobela ngaphi esiphambanweni wasifela uJesu so kuthi ukuthi ezinye zonke lezi ngezincane zakhona esikhulu sakhona wasinika kumele sibe lokukholwa ukuthi lokho kunye lokhu ngokuncane esikhulu wasenzela sona kakhulu. Ngicela usikhangelele lapha siqhubeka ngesifundo sethu uJoshua ngo23 inkulumo zethu zikuJoshua ngo23 namhlanje babukeli labalaleli sike sikhangele uverse ngo1 usiya ku5 sike sibone okwakukhathaza uJoshua ikakhulu lapha sasithembisile ukuthi hayi konke uJehova uzokusinqobela akula silingo esingaphezulu kwamandla ethu ngabona kubuya kalokhu sesishilo umlimi yakwazi ukuthi siza kunqoba so nxa kwakubuya kuIsrael iloba kuyini uyazi ukusikhipha kuJesu izilingo zonke zonezi uthi hayi lokhu kukhulu ngabe it's too much angithi phela izulu liyakwala khona lokho usibalele lama verse Joshua 23 verse 1 to 5 yes ngemva kwesikhathi eside njalo uJehova esephumuze abako-Israyeli kuzo zonke izitha zabo ezazibagombolozele uJoshua ngaleso sikhathi esekhulile eseleminyaka eminingi wabiza bonke abako-Israyeli abadala babo abakhokheli babo abahluleli babo leziphathamandla zabo wathi kubo sengimdala njalo sengiluphele kakhulu lina ngokwenu selikubonile konke lokho uJehova uNkulunkulu wenu akwenzileyo kuzo zonke lezi izizwe esenzela lina nguJehova uNkulunkulu wenu owalilwelayo khumbulani ukuthi ngalabela njani ukuba kube ilifa lenu lezizwana zenu zonke lezizwana zenu wonke umhlaba wezizwe ezasalayo izizwe engazinqobayo phakathi kweJordani lolwandle olukhulu entshonalanga. Right. Nansi indaba la kuyini okuqhathekile sokuthola izihlobo zami okuthintwa nguJoshua uzakhanyela ukuthi indaba yokunqoba ayisondaba yokuthi unganqoba namhlanje mhlobo usuhlala phansi uthi hayi thina sanqoba bakhona phela lokho bephila ngakusaze thasingabantu abasha basenza so bephile ngezolo angithi vele ngo2005 sasebala thina hayi so asiqhubekeni lokho right kuyini sokuthola uxwayisane lapha uJoshua ebiza uIsrayeli lapha ubakhumbuza uJoshua lapha ukhumbuza uIsrayeli ukuthi impi leyi wayebanqobela nguNkulunkulu kayisibo kodwa uNkulunkulu nguye oyenjani nguye banqobela ngokunye engikuthola lapha okuthi ukuthi even lathi kathesi kasibenikwazi ukuthi nxa sihlangana lezimpi esidlula phakathi kwazo right osinqobelayo nguNkulunkulu kasiyombodlela yamanzi yamapostoli lokunye okuchiyechiyeneyo kodwa onqobayo ngubani uJehova right mina ngibona ukuqhakatheka kokuhlala imbali ifresh right ikhona ukuthi khumbuka isingayikhohlwa izolo lendlela uNkulunkulu asithungamele ngayo omunye obhalayo uthi besingesaba ukubhekana lekusasa
kuphela nxa silibala indlela uNkulunkulu asithungamele ngayo. So yikho uJoshua ebudaleni bakhe eHlevu ethi lingakhohlwa, khumbulani ukuthi uNkulunkulu wenzeni. So kwesinye isikhathi sifika kweminye imomo sesabe sigcine siphuma, but uJoshua kufisa ukuthi lingakhohlwa ukuthi uNkulunkulu wenzeni. Khonokho kodwa yikho kuzaligcina lizwisisa ukuthi uthembekile okunganani. Bese ngithinta lapha mhlobo ukuthi uGatsheni uthinta ukuthi sisempini anti kunjani uIsrael wayizolube ku physical war ubesempini uJoshua ethungameli army anti ukuthi kuliwe. But thina enkambeni yethu yokukholwa kulempi esiphakathi kwayo esake safunda ngayo ukuthi impikiswano enkulu eyaqalisa ezulwini anti so wonke umuntu uphakathi kwaleyo mpi. Kodwa uNkulunkulu uthembisa ukusilwela ezintweni zonke anti kasilwi lento esizibonayo. Mina engikuthanda ukuthi impi le umlimi ucacile ukuthi thina siyilwayo kathesi asoya embhobho, kodwa uthi impi le izikhali zangikhona kazibonwa ngamehlo esilwa ngoba layo kayibonwa ngamehlo. Impi yakomoya esifanele ukuthi siyilwe ngomoya. So uNkulunkulu vele usinqobele ngoJesu. kakhulu indaba eku-Efeso 6 verse 11 siya ku-18 ethintwa ngumhlobo asilwi nenyama legazi. Lokho angazi ukuthi singakufithizela ngayiphi indlela. Siqhathanise lapha mfundisi, indaba kusiba lula njalo futhi ukuthi siwele esonweni ngapha singayikhohlwanga izolo yakhona, ama-testimony akhona, sichaphile ulwandle olubomvu, sesikuJorodani, sesesaba futhi ukuthi mbani uza kusilwela. Sike saniselwa thini imana sadla ukudla kwengilosi, siyabuya sikhonone ukuthi lokhu ukudla kuyasichiphi lokhu akumnandi akuqedakala yena esinakekele, sesikhohle ukuthi ukwasinika amanzi kunjani. kuyini okubangela umcabango okwalethwa ngumfundisi uGatsheni lapha ukuthi lanxa uIsrael wahambe siya kulempini ayisuye wayenqoba, yiwo silahlekelayo ukuthi thina singabantu abawayo ukuma kwethu kukholweni kudinga lo walethe ukukholwa kithi uJesu kakhulu. Yikho uPetru lapha kwathi ehamba phansi kwamanzi kwathi khona woza ekhangele kuJesu kaJonanga ngenxa ukuthi ombizileyo nguyayimkhangele nguyayimnika amandla okuhamba. Okwenza siwe ekukholweni yikuthi sisusa amehlo ethu lemicabango yethu kulo onguyosinika isiKristu, bese sikhangele ezinye izinto sizama ukuthi ukuwejela lokugambela isiKristu bese kusalokuma. So impi esikuyo idinga ukuthi sibuze ukhomanda wempi uJesu onguye onqobela uIsrael izolo wabanika ilizwe, ongayasinika ilizwe laseKhanani elizayo. Singakhangela kuye, nguye okwaziyo indlela esihamba ngayo, nguyokwaziyo isitha sethu esilwa laso ukuthi sinqotshwa nje lasinqobe esiphambanweni. So okumele sikufunde ukuthi onguye wanqobayo kasikhangeleni yena. Akukhulumileyo lebizwa libizile lathi sihambe khona, sihambe ingoma lesihlabele lathi lapha etsho khona ngizakuya. Singaphuma indlela atsho akhulume kuyo ukuthi sihambe ngayo sizaphambuka siphela amandla. Yikho laphana ivesi ekhulumileyo eFeso kasile inyama yegazi, kodwa ungayabala uKorinto sibili ngu-10 verse ngu-3 kusiya ku-5 ithi lanxa sihamba emzimbeni wenyama singabenyama kodwa izikhali zethu ngezakomoya ngezikaThixo ezibhidliza yonke imidulo ongayicabanga okuthiwa ivalile. Yikho imiduli eJerikho yawa kungalambhobho yawa ngelizwi lokukholwa. Amen. Indaba yokukholwa impi lesiyiyo angithi sike sikhangele lokhu ke sihlanganisa la okujayela ukusinyenyela lapha Gatsheni ku-23 khona pha khangela uvesi ngo-6 usiya ku-8 sikhangele lo-12 usiya ku-13 sike sikhangele khonokho kubangela khona ukuthi sibe buthakathaka siwe. Verse 6 qinani kakhulu linanzelele ukuthi lilalela konke okulotshwe ogwalweni lwemithetho kaMosi, lingaphambukelanga kwesokudla kumbe esenxele, lingaze lazisondeza ezizweni lezi eziphakathi kwenu, lingaze labiza amagama abonkulunkulu bazo kumbe lifunge ngabo. Akumelanga ukuthi libasebenzele lokubakhothamela, kodwa kumele libambelele kuJehova uNkulunkulu wenu njengalokhu eselikwenze kwaze kwaba khathesi. Alright. Nanka amavesi la abalwayo la ugcina kuvesi mandaba. Ngicina kuverse 8. Ekhangela u-12 lo-13. Verse 12 lo-13. Kodwa lingabaleka bese lisiba lobungane lalabo
abasindileyo phakathi kwezizwe lezi ezizasala phakathi kwenu njalo lingavumelana lokuthathana lokudlelana lazo lapho lingaba leqiniso lokuthi uJehova uNkulunkulu wenu kasoze azixotshe izizwe phambi kwenu kodwa ke ziza kuba yimijibila lezithiyo kini ziza kuba iziswebhu emihlane yenu lameva emehlweni enu lize libhujiswe elizweni leli elihle uJehova uNkulunkulu wenu alinika lona. Selokho sakhela kumbuzo esuke kiyo la ukuthi silazo zonke lilobufakazi bonke lo indaba mhlobo wami sicina siwela esonweni. Nansi ivesi yasitshela lapha ubudlelwano bethu lomhlaba bumi njani kuthiwani kanti la kuxwayiswani kuIsrael. Okay, uIsrael mhlobo ebekweceleni ngoNkulunkulu injongo kaNkulunkulu yayikuthi uIsrael abe yisibonelo emhlabeni ukuthi uNkulunkulu njani. Kodwa uNkulunkulu wayengatsho ukuthi bakhe imduli around themselves ukuthi bona thina sikhulumi labo asenzi lutho labo. uNkulunkulu akuletha lapha ukuthi thina sisemhlabeni kufanele silethe ukukhanya ngempilo yethu kumele siphile impilo yokulunga siphakathi kobubi thina sibe separate thina sahluke siphakathi komhlaba omubi kodwa akakutsho ukuthi kasisakhulumi labo omhlaba ama extremes ala ukuthi kwesinye isikhathi sesingahle sithi hayi thina asikhulumisani labo lezi zinto enzabo kasilalutho but uNkulunkulu akufisa ukuthi thina bekumele ukuthi umhlaba osemnyameni siuhawukele siuzwele obhubhayo siye ebantwini siyeveza ukukhanya okumele bakwamukele kodwa ama practices indlela zabo zokuphila lama habits indlela abaphila yes indlela abaphila ngayo yes ukuziphatha ngakhangela mhlobo indaba indlela abakholwa ngayo ukuthi abafileyo bangaphili kule mcimbi eyenziwa ngumhlaba ngoba wona usesemnyameni kawuzwisisi ukuthi umuntu ofileyo kakazi lutho kodwa kule mthanithani eyenziwayo eba yikukhonza kuNkulunkulu so uNkulunkulu abesesithi thina nxa emkhutsheni enjalo akufanelanga siphatheke kodwa bekumele ukuthi thina sibambe okuhlambulukile ukuze bafunde kithi even indaba yemtshado mana ke sithinta indaba yemtshado uNkulunkulu ebaseKenani wahle wabatshela ukuthi lingafika ezizweni leziyana lingahlanganyeli labo lingathathelani labo lakhathe sulokechu lakhathe and Corinthians 6:14 uthi singabi unequally yoked laba abangakholwayo wahle wachasisa vele emhlobo isizathu sokuthi bazakwenza ukuthi lisuke entandweni yami so ukuthathela vele imarriage one or the other ile ndlela yokudonsa ukuthi uNkulunkulu wakho abe nguNkulunkulu wami exactly ungathathelana lami so khangela ukuthi uSamson ake sikhangeleni uSamson uSamson uNkulunkulu indaba yona le wayilethelwe and ukuthi uNkulunkulu hayi uthe lapha koIsrael kodwa uSamson wathi ngithathelani yena ngoba nginjani nguye ngimthandayo kodwa khangelani ukuthi isiphetho sibe yini ilizwi likaNkulunkulu lala liqinisile mina ngibone ngani lapha kulesifundo kwabatsha bethu la abatsha bethu kwesinye isikhathi ilizwi likamlimi liyasuka ungana akusasebenzi okwami indlela esibona ngayo sibone ngani iyasebenza mhlobo ukuthi hayi uzaphenduka hayi kuzathi uNkulunkulu uhlakaniphile iwisdom kaNkulunkulu ithe singahlanganyeli labo ngoba kulobutha obuzakwenzakala phakathi kwethu la beautiful uNkulunkulu yayazi ikusasa izolo kuyini okunye ikakhulu ikuthintile indaba yemitshato ngokunye kwabawisayo thinta uSamson siyayibona inkosi uSolomon kuyini esingakutsho ngayo kuyini kanti okwakuyisa inkosi uSolomon kulenye verse labangafiki khonapho ayibaleke ukuthi nxa lingavumela lemikhuba leyi lokuthathelana nabantu kuzaba izithiyo lemijibila uNkulunkulu bathandekayo ngicela ukuthi sikwamukele ukuthi ilihlo lakhe lifanele lethu ngoba ungumdali izizwe leziyana nguyazidalayo zahlamuka lathi thina sikhethiweyo ngosendo lukaAdam amendo lukaAbraham lokubizwa lathi futhi sibiziwe asingcono kulalabana ngumusa ukuba uqula lakhe lokuveza uNkulunkulu lawo bangaphenduka bangasijela sibe banye so uNkulunkulu akutsho ukuthi ukukhwabitha impilo yemhlabeni thina sikhonza iba ngumjibila
ithiwa nathi siyakufa ngayo kade sikhala ngendakise emhlabeni siyimjibile ukuthi abantu badelele indaba yempilakahle badelele uNkulunkulu athe imizimba le yithempeli lingafaki into ezingayisizo so asifundele ukuthi uNkulunkulu uthena hayi engilinqabela khona ngiyenzela impilo yenu uSolomon esazi ukuthi uNkulunkulu lohlonzi lomtchado wasuka ukuthi abanengi liyakwazi impilo yakuthi leso sikamntu musadivide ke abantwana bangenxa yokuthi umtchado wakwasuka wayekela uba umtchado olohlonzi la uNkulunkulu enguNkulunkulu amandla wakhupha isizwe phakathi kwamanyala njalo so asibeni ngabantu abagobela umthetho kaNkulunkulu sivuma ukuthi uNkulunkulu usimakade wazi konke asamukelena ukukhuluma kuza senqabela uphinde kusinike kusasengcono lemngcele Gatsheni angithi phela indlela esiziphatha ngayo sithathelana ngayo vela nto ungathatha selinyamani yikho kusiba lula ukuthi uwe kuyini ongakutsho ikakhulu kundaba le yemngcele sikubalance kwakuthinta umhlobo lapho ukuthi sikuphathe njani ngoba kule ingozi futhi yokuba extreme ukuthi ayasafuni bantu laba ingozi enziwa ngamaJuda ngesikhathi sika Jesu babengasadlelani labantu sebebenyanya ivangeli langahambi siyabonga elder wami into yokuqala engifuna ukukhuluma ngayo ngeyokuthi uNkulunkulu kasomi nxa isithi abantu bengathathwa ezizweni umfundisi uDube sechasisile lapho ukuthi vele istrategy sika Sathane sokuthi sigcine sikhonza abanye uNkulunkulu so kuma youth kasililaleleni ilizwi likaNkulunkulu yikuthi nje iqiniso olunye uhlupho luba khona abadala abanye abasebandleni abathatha phandle ngabakhulumi ukuthi baphakathi kwezikhogo zabo betshela abantu abatsha bebatshela iqiniso so ngifisa ukuthi ngabe uNkulunkulu uyangenela bakhulume befundisa abantu abatsha ukuthi kulezikhogo abaphila phakathi ngoba kunzima nxa kukhulekwa omnye ethunqisa laphandle ngoba vele wakhulela kukho so uNkulunkulu kasiphathise abadala babukeli labalaleli kasitsheleni abantu abatsha iqiniso then bese sibuye endabeni zamabhizinisi uzibambanise lo muntu okwazi ukuthi kagcine isabatha enza ibhizinisi lonke ungamzondi kodwa ke laphana vele uzifakela umjibila uyi1 ngoba uzayivula ishop uzavula ibutcha ngesabatha ngoba yena ukhonza ngesandla so kumele sibe ngabangane labo singabalahli kodwa kumele kube lemngcele lapho kumele siphelele khona kodwa singazisusi kubo abantu labana kungani thina siphile ezulwini sivuka sibuye ekseni hayi siphila labo ende silokho sithunywe kubo ukuthi go ye therefore hayi kezwakala Gatsheni akukhayela uJoshua ngo23 bese ngo15 lo 16 nxa siqhubeka lapha izihlobo ezithandekayo indaba esitholayo yikuthi uNkulunkulu usikhethile uba lihlanga olikhethekileyo singahlanganeli lo mhlaba indlela esenza ngayo esithatha esenda ngayo ihlobo ezithatha kulomahluko lo it's a royal priesthood ekhangelwe nguJesu angithi phela so sikhangele la u15 lo 16 verse 15 kodwa njengoba zonke izithembiso ezinhle zikaJehova uNkulunkulu wenu seziphumelele kunjalo uJehova uzalilethela bonke ububi alethusela ngabo aze alibhubhise elizweni leli elihle alinike lona lingephula isivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu owalilayayo ngaso liyokhonza abanye onkulunkulu libakhothamele ulaka lukaJehova luzavutha kini njalo lizabhubha ngokuphangisa elizweni elihle alinika lona ayendilungisela indaba le Likena ntshela lathi uNkulunkulu lothando sengibona kulolaka futhi lezondo ukuhlangana njani uthando bani kanti lolu ngifuna bale verse le kodwa ngizahamba khona izikhulumo zesibili 36 verse 16 kulamanye amazwi ahambelana lapha ukuze sicase ukuthi kathi ulaka likaNkulunkulu lungena ngapi kuthando lwakhe ngoba uNkulunkulu ufana nayo olothando okuthe wagcwalisa izithembiso zonke kusukela ekudeni kodwa kathesi la sesithena kodwa nxa lingasalalelanga kubuya lokho so kungane engakuvalanga lokho nxa elothando inkulumo esebantwini ukuthi kungani sisifa elothando sigule elothando izikhulumo zesibili 36 verse 16
36 ngokutshoyo mfundisi kuyafika ezigabeni mhlobo umuntu uthola ukuthi umama afe achiye usana mama afe achiye usana banozamunyisa kuyatholakala lokho lama accident la khona kulezi nsuku la ufuze ukuthi kana uNkulunkulu uluthando uyobulelela umuntu kanti uthi kuzokuba kanjani kube imfundiso ukuthi hayi mama usethethwe seyezulwini na impikitsho wakho vela uzwakala ukuthi sokuhlakela uNkulunkulu onjani uthatha umama usezulwini echiye ongaba la verse 36 verse 16 kodwa izithunywa zikaNkulunkulu babezihleka ulunya beseyisa amazwi akhe njalo beklolodela abaprofeti bakhe lwaze lwavutha ulaka lukaJehova ebantwini bakhe kungasekho okunganceda ngesikhiwa ukuthi okungasela remedy okwakungelapha kwakungasekho uNkulunkulu uvele ukhulumile kwakhulumisa imhlanga ukuthi uthena nxa lingayenza kuhle kuzaphuma lokho uNkulunkulu uhlele ekhulumile ukuthi umuntu angalalela uza kudla okuhle kwezwe ngo119 Isaya but nxa engalalelanga ubhekana lesihogo lokufa so uNkulunkulu uluthando nxa esekela abantu bangene esihogweni bazikhethele phela ngoba kabambi umuntu ngamandla ukuthi ayengene ezwini uyaqhubekela lokele ngqondo yakhe leyana ukuthi ngifosiwe lapha so luthando ukuthi ulaka lakhe luvuthe ngoba kali lo muntu ulalesono siphakathi komuntu antsho nxa umvundlu ngangena phakathi kwesikhundla ubhula konke awungeke ukukhupha umvundlu amahlamvu zakhupha uthini so okufuna ukuthi phuma esikhundleni sobubi uma egcekeni ububi bubulawa nguThixo so uthando lokamlimo yikuphindisa isono kusala umuntu angangena abantu usengafuna ukuphuma kufa konke so badalala babukele asiyekele ukusola uNkulunkulu ukufa kulethwe isono impilo ebuhlungu lethwe isono so uNkulunkulu kalacala thina siyeni kuye sikhala sinjalo lobunzima Nkosi sicela amandla okuphila uzubuye ngoba umhlaba yona ke le uthando lwakhe lufana lujinjanga njo nansi indaba leyo uNkulunkulu lokho eluthando siyabe sizikhethele njalo lokho kwenzakala uyake wasitshela wasicebisa umzalwane uthi hayi ungenza so kuza kuba kanje ubususikhethelwe wena exactly umfundisi uyibeke kuhle so from lokho incazelo esilethelwa ngumfundisi kusifundisa ukuthi mina sike sabhujelwa ngumntaka sisi yo engozini yemoto mhlobo ngiqeda ukukhuluma laye kwahlala 4 hours wakufa kakho and kwaba kubi kakhulu so ngathi ngikhuluma lo sisi wasephonguletha inkulumo efana lokuthi uNkulunkulu azabulala umntanami kabuhlunga uyakuzana so yikho kumele umuntu owile abalance ayizwe into kaNkulunkulu lesimilo sikaNkulunkulu ukuthi sinjani uNkulunkulu kulokho ochazwe umfundisi ka react ngisho ukuthi nxa kule ngozi ayisikuthi umuntu ongene engozini wonile uNkulunkulu hayi indaba yempikiswano le character kaNkulunkulu ekuqaleni mhlobo uNkulunkulu ubutha ulabo against isono so uNkulunkulu lolaka against isono ikhona abantu lemvelo yakhe so uNkulunkulu ebutheni besono wasefaka indlela umfundisi ukukhulumile ukuthi hayi nasi indlela yokuphila hambani ngayo nasi indlela yokufa yona iya nga so umhlaba ububula nje kusifelwa kabuhlungu bekunjani singena ezintweni kuyimpumela yalokho umuntu akukhethileyo kulalokho uNkulunkulu akade kubekile so yes so mina ngiyakuzwisisa mhlobo ukuthi isimilo sikaNkulunkulu singasizwisisa kuphela nxa sizwisisa isisusa sempikiswano le phakathi esiphakathi kwayenkulu so uNkulunkulu izehlakalo zomplanet Earth ziyimpumela yalokho okwenzakalayo and but uNkulunkulu entweni yonke is still in control and kwesinye isikhathi abanye bangacabanga ukuthi uNkulunkulu sowakuhlo wakumisa kuyindlela futhi yothando lokuthi ekucineni izinto zonke zize ziphumele egcekeni ucaca ukuthi omubi ehlukuluzweni komhlaba ngubani and kungavele kuphume kuvuthiwe kunjalo then umuntu uza wenelisa le universe yonke obhala ukuthi izakwazi ukuthi uNkulunkulu uluthando okade emubi ngosathane so uNkulunkulu uyavuma ukuthi izehlakalo ziqhubeke zinjalo kuvela kwesi character yakhe yothando still ngicela ukugcizelela khona
uthando yebo Gatsheni Ngamafitshane okunye uNkulunkulu nxa echaya luthando ulaka lwakhe lona luluthando ngoba lufuna ukuthi uvuleke ingqondo ukuthi omela akhonze ngubani abantu izikhathi eziningi uNkulunkulu bayamzwisisa nxa bephakathi kohlupho so uNkulunkulu uyavumela ukuthi inhlupho zibuye ukwenza ukuthi ingqondo zivuleke banengi abakubonayo khona lokhu kuchaya kukaNkulunkulu ingqondo zavuleka babuyela kuNkulunkulu bamkhonza uNkulunkulu bengamaKristu apheleleyo kakhulu kufana nxa ujezisa umntwana anti umjezisa ngothando yes ujezisa ungamekela awumthandi khona vele so into eqhathekile babukeli labalaleli ukuthi sibe kwazi ukuthi uNkulunkulu uluthando siphakathi kwempikiswano enkulu kayisuye uNkulunkulu obulalayo kayisuye uNkulunkulu othatha abantu hathi uNkulunkulu uluthando uyasithanda konke lokho kwenziwe yisitho aza kubhedelana laso ekuphetheni kwendaba umcabango okhulumayo befisa ukuthi abalaleli bakhe bawuzwisise ukuthi uNkulunkulu vele kabulali ngoba gala kufa embalini yakhe ukufa ngumangena njani esimasedeni ngesono so nxa yena esesiza ngoJesu uyimpilo uyendlela impilo ephuphumayo ebantwini so ngiyabona iaccident yemota ukugula komuntu ukubulalana kwabantu ngebefakelana imithi konke isiso nguSathane ophakathi kwabantu so kasiyeni kuNkulunkulu siyecela amandla ukuthi inkosi kunjalo siphakathi kwakho sinike ukwenelisa ukuphuma intuba yokwazi ukuthi uNkulunkulu simkholwe anje umntwana omncane nxa ehlupha edlalisa umlilo uyabamba umunwe so umthintise awumzondi uthi into engifuna uyibaleke yile sekuzwile ukuthi ngoba sekuzwile so umlimi kwesisikhathi uyavuma ukuthi ngigule ukuze ngibone ukuthi nguye ngizachibilika ngiye kuye umlimi abesedunyiswa kulamandla kakhulu lokho manje sizahlala kanjani lapha Gatsheni okuzasenza sihlale kuNkulunkulu kanti kuyini akusipalele uverse ngu11 silokho siku23 khona phana sihlobo zami sike sikhangele indaba ikakhulu yokuthemba lokugagadlela kuJesu kuNkulunkulu sisuka lapho esisuka khona ikakhulu sike sathinta ukuthi into yayifunwa uNkulunkulu ukuthi abantu bayenze yikulandela iThora ilizwi likaNkulunkulu iBhayibheli laleso sikhathi ababela lakhathesi aseyeni ezwini likaNkulunkulu simlandele simfunde simemazi simthandi sibalelelana ngakho ke nanzelelani ukuthi liyamthanda uJehova uNkulunkulu wenu qathanisa lo Deuteronomy 6:5 uthando ngamvulela Deuteronomy 6:5 uthando ungaluforce yini ungalubamba ngamandla yini lumi kanjani into okuthiwa uthando kuyini balivesi Deuteronomy 6 verse 5 Thanda uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomoya wakho wonke kanye langamandla akho wonke Sizwani ngalamavesi esiwabalayo la ikakhulu sikhangele indaba kaJoshua le mina mhlobo ngithe ngibala uJoshua 23:11 uthi uJoshua ila amazwi akho okugcina wayifisa ukuthi uIsrael ngawuya namathela kuNkulunkulu and amthanda uNkulunkulu uJoshua sifundisa khona ukuthi nxa uNkulunkulu simthanda sizamlalela exactly so uJoshua wayekwazi vele ukuthi bengavele bephunyuke kuNkulunkulu kuyalandela ukungalaleli uNkulunkulu lokufa so yikho lapha even lathi esinika ukuthi nxa simthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke langamandla ethu wonke vele sizaphilela ukuthokozisa uNkulunkulu andivela kulamntwana ongathi uyamthanda umzali kodwa etshona engihlukumeza ngezenzo zakhe elale ephandle kunjani ngilala ngingalalanga so ukuthanda uNkulunkulu kodwa yiyo ukumlalela kuba yizithelo zokuthi mina ngithanda uNkulunkulu but ngithe ngifunda lapha kuJudges 2 uJoshua esefile into yayisesatshwa nguJoshua kuthiwa iyenzakala kuIsrael kuthiwa benza okubi phambi kaNkulunkulu ngoba bahle basuka ekuhambeni wabuza omunye umbuzo omhlobo ukuthi indaba nxa kunjalo silokho esisala sichelela siye esonweni
mina mbone ngani okunye ikuthi kuNkulunkulu siyabe sikhona sicheba sihamba uyakuze ngikutsho uNkulunkulu befisa ungafunda uJohn 15 uthe abide ube sifisa ukuthi siconnect sihlale sigcwelile sikuye ngokuthandaza la ngelizwi yikho sithi ilizwi likaNkulunkulu lingasuki kimi singavele kudlula ithuba ungalifundanga leli lizwi uyaphambuka vele so bekudinga ukuhamba loThixo eduze kangaka isiphephelo sethu sisekubeni ebukhoneni bukaJehova kakhulu sihlale sihamba layo usuthintile vele nxa umthando uzathatha wezizweni njani uza kudinga ezinye izithixo njani isihlobo esithandekayo kukhangelelwe ukuthi sethembeke kuJehova kalokho yena njani ethembeke kithi ufuna isidulo uthintela phana wadlula kancane ekubudlelwano bukababa lo mama emtchadweni right uthando kulonamathelana right ku-mutual bond so nxa uNkulunkulu ngibambele kuye clinging to God ngibambele kuye uthando luzangenza ngizwe ukulaya kwakhe ngizwe izilayezelo zakhe lomthetho wakhe so uthi uIsrael kwakusenza nqobe yikuthi angaphumi ekubambeleleni kuzithembiso zakhe lokulaya kwakhe bese kusiba njengomtshadweni ukuthi umuntu obambelele komunye wakhe akulasilingo esingamnqoba lanxa umunye ngahlala engaphi bengabonananga bayazana ukuthi sisonke simunye uNkulunkulu sibusile sikhamba sonke so esikufunda ukuthi indaba yobudlelwano loNkulunkulu yengasenza sinamathele kuThixo kodwa singaphuma ukukhuluma ngomlomo singadlani laye ngokulalela la ngezenzo kakuvumi ngoba lo Jesu lapha ku 13 verse 34 John uthi uma lingithanda ngizagcina imiyalo yami but ngithanda John 15 verse 17 ethu lo muntu uyalinika thandana nini so ukuthandana ngeke sikwenze singathandanga waqala ngothanda uNkulunkulu so ungabona sesithandana lo muntu sesimthanda lesono siyancipha ngoba ngeke ngone komunye kulothando kuNkulunkulu lemntwini Katsheni nansi indawo swami elithethwa lapha indaba yothando uJesu zathi nanku umlayo omutsha endinikeza wona uthanga iphi indle indaba yokuthandana singayibamba ngamandla indaba lesi kesakuthinta lapha kuyini ongakutsho ikakhulu ngendaba yokubambelela ukugagadlela kuNkulunkulu okay siyabonga ama elder okwakuqala ukuthi indaba yokuthandana kayibanjwa ngamandla ngoba uNkulunkulu vele kasiyonke uthando lwakhe kalumvumeli ukuthi asenze sibambane ngamandla hayi sengibuyela endabeni le eyokuthanda uNkulunkulu lapha kuletha indaba ye God first la ukuthi leli zinga lokuthanda uNkulunkulu leli lisekuthini ayikho enye into oyithandayo engalingana lendlela othanda ngayo bani uNkulunkulu ngoba ukungathanda uNkulunkulu ngengqondo yakho yonke ngenhliziyo yakho yonke kubangela ukuthi kube lezinye izithixo emaceleni exactly ozabe suzithanda suzinika ithuba ukudlula ubani uNkulunkulu so yikho uJoshua lapha akulayayo kakhulu sobe zithandekayo simele siqaphele indaba uJoshua ebudaleni bakho yabizwa uIsrael uthi hayi ngobonayo la lingaphuma la lingamethembanga uJehova lizalahlekela selinqobile selilokuthula ngilenqobele la kodwa kuyikuhlala kunje sisempini umoya wesiprofeti uthini ngalindaba mhlobo wami ungafunda laphana iGreat Controversy Patriarchs and Prophets upage ngu522 uthi khona iku the last words of Joshua uthi uJoshua esevalelisa laphana wanika uIsrael ukuthi kalalela uNkulunkulu ngoba for sure inkokhelo yokona yikufa but uSathane la ungayivala leyani quotation engilethile ithi uSathane usekhohlisa abantu abaningi ukuthi hayi uthando lukaMlimi lukhula lusoze hayi asoza asibhubhise futhi kuthiwa utshela abantu ukuthi lokhu ukuthi abantu bazabhubha kule 7 last plagues kulomlilo ozanjani hayi angama threatenings uMlimi uyalethusela kasoza kwenza but umlobi abesesithi uNkulunkulu emuva usekuvezile ukuthi ukungalaleli kulida to misery and death inkokhelo abantu abayakwala mhlobo
ukuyithobela intando kaMlimo. uNkulunkulu ucacile ukuthi isiphetho yikufa. And ucacile ukuthi abakwamukela uthando lwakhe isiphetho impilo ephakade. So usathane kangasikhohlisi bathandekayo, umlimo kasinike inhlakanipho yokwenelisa ukukhetha lokubalekela ekuphileni okuphakade okubekwe phambi kwethu. Kakhulu isihlobo zithandekayo sisempini, imithetho yempi iphawuliwe yabekwa. Sisohlangothini lokunqoba. uJehova uyasithanda singethuki. Ake sisigoqe isifundo lesi mfundisi wami Dube. Ungasigoqa ngayiphi indlela lesisifundo? Siyabonga njobana siqalise ngokufunda ukuthi uNkulunkulu uthembekile. Nguye impilo. Impilo ivela kuye. Umthetho kaNkulunkulu ayisinika yiye egcotshwayo ukuthi isithungamele empilweni. So nxa silothando loNkulunkulu asamukeleni ilizwi lakhe lisithungamela impilo lokugagadlela kuye, njalo uNkulunkulu ngoJesu isono usibhidlizile. So nxa sesikulo uNkulunkulu sesilo Kristu isono kasela mandla kithi sesiyanqoba izimpi zonke silo Thixo ezakomoya siyafika ekhena ngoJesu kuma umthungameli wethu. Yes, mfundisi Katsheni. Sihlangana lezi inhlupho eziningi ekuphileni kwethu babukeli labalaleli. uNkulunkulu uthembisile elizwini lakhe ukuthi uza kuba lathi. Ngasoza asichiye. Phakathi kwezinhlupho uza kube lathi. Ngasikukholwe nini ngoba esikuthole esifundweni saleli viki sokuthi uNkulunkulu kathembisi izinto angazigcwalisiyo. Ugcwalisa konke akuthembisa. So asibenda lokho kukholwa, sibeke ithemba kuye sikhonze yena izikhathi zonke. Isihlobo esithandekayo bomama ngiyazi selake lathenjiswa ngomyeni abagcwalisanga imini labo ngiyabazi. Kodwa uJehova uthembekile. Othembisileyo uthembekile isihlobo esithandekayo. Kuzethembiso zakhe kusukela ekuqaleni uyagcwalisa. Mhlobo ngicela sithembe uJehova. Babukeli labalaleli asifundeni ukumethemba. Akuchileyo sikulalele sikulandele. Ngicela uphendule mhlobo wami ubususikhuleke. Siyabonga, ngifisa ukuthi sale sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uthembekile ezintweni zonke. Mina kule verse engiyithandayo ngifisa ukuyichiyela ababukeli labalaleli James chapter 1:17. Uthi uNkulunkulu nguye yedwa ongela kufa. Futhi abesesithi in him is no shadow of turning, no variableness, kacheleli, kachintshatshintshi, kaguquki. So ngifisa ukuthi simthathe uNkulunkulu onjalo ngoba imbali yasivezela ukuthi uNkulunkulu embalini kakazaswele ugcwalisa isithembiso okuphambi kwethu athe kuyakwenzeka okungenzeka sekubambenini ngokukholwa. Izehlakalo esiphakathi kwazo asikwazini ukuthi uThixo uthe uza kuba lathi asinqobele. So asimeni sinamathele kuNkulunkulu uJesu azafike. Asithandaze nini. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini, siyalibonga ilizwi elisiqinisa kangaka. Emhlabeni omubi olenhlupho olakho konke okusikhahlameza, sibonga ihope le-anchor esiyizuza elizwini lakho ukuthi wena uthembekile. Vuma usinike ukukholwa lokukwethemba kulandaba siphakathi kwemumo njani ilizwi lakho ngezimpilo zethu liyagcwaliseka. Siyabonga ukuthi usinike sona lesi sifundo sikhulise kukwazini, sikwethembe, siyame ngakuJesu azafike sibe sesisamukela impilo ephakade. Ngayo uJesu siyabonga. Amen.